Timo kwedi komlo lera Balalo magiti ya Acholi sub-region Chwale Gulu district kama kwedi mabeyo beruti ye Stephen Odong Latek DJ Gulu district wani mone kin kwedi magiti mkino ayemen ya ngo kamenye ken kamwa ke kidonga mo joli kabir mapol magiti ka leko diengi ya Acholi sub-region yanote lokman matut bola George Pawanlo TV Cloud Mona Kwetman kitemo mengeyo ka kwene kama dul magwako diay gu aki iye wel diay magen kitika wot kere kidong lok mukera maduong Gulu district Stephen Latek mati RDC me Gulu olo kit magen gu temo kere kwetman tiki war da ngo ma yeni ni winyi won ke nga me doni ngom no wa nge ati ni ya Acholi ngom mo kene no let ngom mo kene no team ngom marwede ma chalu ngar kel beru pa ye donc tie ke winyi mo ma jo kene tika chakwa jane ni ra winyi wan ke la tek mo tiki twero me winyi ki yen pe ngom no ni kala tek pa ke twero wan bero wa jane dol jamini chakwo Mario in mai bienu dong ka ini ni ki bochini weke bet ka ini ni bo chengenge rum ngomio kai tiki twere me beru e go chengenge rum ngomio e tiki pi ngomeno ni ma diri gok dong po yel down eno dong beno ochieko ni gamento miyo twero bodgin RDCs me chato wako diay pa jo Balalo ma pete ka lobo chek makikero le mon waje ni for feature e romo for fitting e we romo king lady ni ka do wane ni ming mer beru tie o mare pon ber wi ka pon wi mo go ber wa lady ni e kwano ke borri o wa o chiki charo e te chek pagamente le make do ke ye donyo e gen make lo ni consolidated fund ka wa tie go enani ka wa le ko go karwo wa bi donyo e gen make lo ni mop up mo go no tika mo wa karu dong manok due chel mo ken mo wa medi wieni me rocho ne jo ken go bu bera pan mo wa ge riyo ge dok kun kuja we ko ne no mo eto dok wa bi mede ne no biara dak mo ken ne ingeti ko feze za chela riyo ne we wa bi mede ki feze tere mo no ti mo pa donc pe ngeyo boda wa ngwe jo ka mo ken wekla kitim man po nuone nyopo beka timme ya nyim omielo tela mai council gumok chek makitero wa parliament Odong wajoni lakit chek man fot pere meta ni do tela ma medwa both at local council both at parliament kama ki mo ye tie o mi ko ka ti chek mo ma dor ngo this aspect so that we no long term solution then local ngo ma ite ke le yela wa be mero ne ngo mo ne ki do ni we ko kon wa dire ma de ki tim me mi tala no be pere on yo go be meta ni we're creating dulmo matie at a sub-regional level. Ma we ini will ngom, you we ini bang ngom iloba Acholi. Come here no clearance ki both that team. Ni andong ba alego ni ano ngom ma tie yo wrong. Amero ni oye akere ye diai. Well, donc be teach for that sub-regional committee. Meti mo veto. Ni in me mero ngom mati yo wrong. Wageni waromo mini ngomeno ni I condition ngom we bet kere Pilorangea Iwanlo television and